Cardon Voyager 1 se Voyager 1 ko pilo la ke si man-made human man-made mane muri tum ka selam la sohor mu space long kilodam kelo nai ke do la sohor mu si kilodam lo la sila support sami tum pini so alam si tum lak thanam pola ke Voyager 1 and Voyager 2 Voyager 1 pen Voyager 2 scientists kelo nai per thelo pen objective pen gadam kelo nai la sohor mu sin mak pini mai thanam pola si gi cheng ju sami tung lang thornon chini pon pamena ko pima mangke nasi tu ma video le pang cheng peda let's say Voyager 1 la pen Voyager 2 dulu let's say Voyager 1 pen 2 let's say first pang ke Voyager 1 hante Voyager 2 si kilo apa let's say Voyager 2 kilo ke la ke August 1977 si kilo cheng la dependency angko 2 weeks up his angko upload to pitlo Voyager 1 mangta la ke September la bangke September 1977 si kilo la bangke la si la sohum bang duita kilo da purpose kupiam lo tuma mission bangke la si first to mission kilo da bangke la duita bangke mane ipirthia pung ke study de mihan mane ekdom camera ta dolo sidimo asi na tuma semena thegon po Voyager 1 ben 2 seme asi la support bang hedi si dis plan sonang na khadi la support anda nikli lo la support tower do piglo penda camera dolo radio ekdom wave hedi video connections hansa stop to lablo la sila dak pen simla tum lo la support ke lo da ma purpose bang ke duita seme la tum interstellar long ala dak tum solar system long client selang tum first one design kuri lo pen lo do la sila support ke lo la depend la tuma force bang ke try ma sono la soa pod bang ke la ke ne rocket tum sorna pu gaching doi pon rocket le tum ke locally la so bang ke la ke isi la gravitations made la pirthia pum long ke gravity dum di ektung sit thipiti non tum gravity se mang song dam dan cropit po tum chon sama ber cropit di da gravitations of the gravity lim ti la so so jak kong ben si pirthia pum long pen la pu ektum a forcing doi pon si dam bom si speed se me gen pon bom po ne speed ke chat hum se en pon bom po la so pon ke charting lo got si la rocket no sonom di first kila rocket no sonom di the first kila tum ta en po la per thelong non charting po that's direct konaps da mala chiklong name sabeda first per thelong charting la so gravitational force and set direct dai mate di la si chingdon pom chingdon bo dak po mina chida pon sor po guess and pin se son dam chiklong sami so techniques ke no so Voyager 1 and 2 sami as a first Voyager 1 ma la per thelong lo plot lo la det men se chiklo me gravitations bang en pon lo la det men ko Jupiter Saturn na tumdam lo chiang tuman se me theklong with the screen se me Jupiter pen Saturn han se me dungan se me na tubidam na so a Voyager 1 me 2 lo la se la support bang ke tu mang la lo la so se ka Chini lo mane Saturn mang ka ring do la pen a chiklo se me ke do pu la pen ke la Jupiter long se me dust particles la high dust men se a tom pini a duk do la pen se do se pu la pen la se me dak se long la to proof la det pen se tum la high chipus pon bom no so ja ko man dam bom no phi ek tom Pluto tum solar system dum le di ton se da screen theklong po solar system no anatumang pu ledam rock lo ampara la ledam rock hapa judam clock Pluto long hen non mang Pluto bam de lo bon se me la min last along it planet an pa judam koksi la det men se la tumang papar jet so dimong isia bubbles do lake abane arni lo men se pu bubbles do se pu la ke si solar bubbles se pu so bang la arni tum se pu papung oil dan mang ke la son balloon son manela pini ki vut pon se ben dum di yang song pu dam se son bolong pon tong di la son bubbles se pu la son a type po le bon se me la exactly la le bon se me so type se pam la se la supong tu man Chini me mane England usit kitin da hai bon se me kali Voyager 1 pen 2 se me speed chap pik tum ke chap la sini se me than po speed bang 10.6 milli per second la Voyager 1 man ke chat ong lo dam chat di la gravitation of force man ke pon si chat ong lo 10.6 milli second an si chat la an speed lo thot dam chat yo ang par ke hala si Voyager 2 bang ke speed la pen sa kom chat la 9.7 milli second la 9.7 milli second an meng len chat hala bang chat la Voyager 1 ma la si la support bang gravitation force people ma bang ke Voyager 1 bang chi push long pa meka la si alang tung dam te ma ro chi prek jam phu dam la so journey lo hedi la se me planet long ben si pu gravitation and pon bom si speed se me lat ke gain lom ne lat ke chap to dam yo example an lo bolte si light speed dong purun kain lo na so speed bang ke chat la man mid pen speed te chat nong ke pari han ke la ke 300 years kalte 3000 years lan tak nei ji stora so or club an ke dan ke char so Voyager 1 same
asi tu no main focus man la Voyager 1 ma se focus man di la so pot bang ki part ni man ke mane la am years la matlab 3 years to 3000 years on back nang je thamna tha because or cloud bang ke so or cloud bang par jeto protela that man ke climate like galaxies adim no nang tu man se me Chini lo galaxies bang harap bang ke pipi lo do ke ra ke sia layer ka prek la boundary man ka prek boundary ko so boundary lo man ke si gas tha particles tha hai ekdom galaxies lo wave particles hai das ali non son nebula tha yo la son hai gas pos ideal hoda manke asi hopan manke kilden han manke aso orkar manke 300 to 3000 years an daknang jipsi dak same chindak scientist nom same itu nong lang nam lu pute la Voyager 1 no la ke 12 feet internal do la sodin long ben ke si heaters do amena lom same heat kuri pen si so horma ke ekdom pache bang bang amena same mane atuma koson si itum chinom la pute koson si la tum la ana khelu same koson si la so en ala tum mane connections do lo non same ngelo sto questions do kola si tum dak chini dam sama pa klarma la se so bangala ba heda ga si 12 feet internal do la so dino masi heaters sem che kripon bon la sante so me fik ko la ba cheng masi la so heaters so dan si ala tumke chepini bon bon hoda ke do kwa no 22 watts ame amane karena volts first dak per thiben global du ul he bosam pon ke le ma kom hek lo 22 watts ve la ke tu non current che thordo chit a watts he 22 watts ha tum la sila an dak si puri chot bon ste mi hoda pena signal kuri lo tum dak per thelo amount la ke 1 trillion an a watts do kuri polo athem ne dak mix si bain hoda pen ke wang lo pe di la so hormon na transfer hedi mane ekdom ajak dingo spread dami so basi di ekdom substance 1 trillion son semi de cocktail 2.5 hours an la ana khonta nang ji mathot la so at apni data na signal na tuna dak per thena na buthai han ma ke la ana khonta nang ji an ki chap semi la ke si wavelength nang tong semi ni tum chini nang ni semi wave video semi than dulo dak semi copy se wave ma pu itum internet pen ko cheng lo ang to ni si ja wave lum di as wave form ma hedi no hoklong semi particles space on semi damun chelengun as so ban pima tang tum la ka prek ding lang te chini pot poni thanla bla da bangke asi so wave adim no len na se tum nang dun pol asi dak an si la son ma ke penetity lo nangli rock ti la ke 22 hours an 22 hours half a minute a second la han si la so ma nang leji dak tum copy lo de tum dak receive nun ke itum chinya ma na si dak tum receive na tum big internal do mane the big tum scientist science tum na salon some theklong science pila am tela ke inverse square law bisipulo na so technique use la so formula ma ke tum ke ilo la sang tum se na screen theklong pani istumong nasa long the massive internal but the big internal do like 230 feet on ke the la si ka receive no so data bang ke la so pona transfer la so ba receive por 230 feet and do like not only tumong nasa la US ilong check ke so locations tinta locations do korana la te dum si locations like California United States long isilo la pen gi si bang ke Nedrid la ke Spain os dolo isi bang ke Cambar pu la so dima ke la Australia lo nasi tinta la ke United States Spain la pen ke Australia la tinta di mong dolo mane no hok angle pela tum nang bothai same ka receive dun loing hano athe pir the ba tinta sema tum tinta angle so biam laplo na tum map long same theklong boda same asi first ma tum attack pu no hok pela pir the charting same internal ma tum receive long pu no hok pen same the pir the ba charting boy ma di la sila support ke palong yan sila tum claim lo tinta internal ke som na mangke so massive internal 230 feet ba bangke la back pen si data transfer po ke long long lo so image sop same photo same hedi same thek long lo la pen last bang si bitri same common bomb lo pusilon pulonon mang la so pot same mane ikpon bomb lo bitri aba same la so pen energy same ke passive yan same tum shutdown check lo si problem son mang ke la si la so hormang non present do bomb la ke interstellar ambience do la non la or cloud ne par pela la sila support bangke si bikok lo temang semi nane non pasang joy lo si pulo bon semi la so suli thui la so ki jude so energy ki juji la ke 2030 lo man bak se expect lo possible na 2030 lo on bangke la so por bangke ne virkok pom ne virkok mane pur totally south down bloge just off check lo si ne expect lo la tum science ada nasa lo men semi la si
non ko ben tum dolang bos me apordo elo so bot ki judi han same asa tum ko anon dam unjine bon sam pen an same dam lo so Voyager 1 kere like a 10 scientific instrument an same pondo ka bracket type hedi do pekana tum same da screen so theklong thaiji ke si bang ke 2030 to 36 ang nan bang ke tum expect lo so daksi mane so bang southbound pura totally bitri same ikokpo mane southbound pulo si la surma ke men mit pen customer man ke dam khelo nai approve ke nam long cheng la heno Voyager 1 la pen Voyager 2 la duita lo bos mainly ke dam long khelo nai ma ke Voyager 1 ke chat nai bang Voyager 1 la ke chat nai bang la sang tuman se me theklong po la si hope na ton se me understand ma buji bu bus ning thelo si tum kai ke se me tum curiosity ke kachin gang tu han tu bor ipona asi un share tha so video se me pachini la mang tum Karbi long to an se me asi opinion de wang lan hello una share not comment ang sa pachino pet ka prek dio tum chitong na tu ku busy ma thamam se me kanon